Iya, lagunya Greges. Rizky Wasik Ardis Rego Ya Vika Music. Saya suwi biar terkutuke aku wariko nangis opo tahan dirasakno pangkat duraku. Vika Wasik, ada Adia, ada Ardis. Kari manis, yang manis, tambyai kulo, tambyai kulo. Wis ya wis, dong riko mikir sing kulo. Kari manis, kurang manis. Ada Ardis. Kari manis, yang manis, tambyai kulo, tambyai kulo. Wis jong riko mikir sing kuno.
dorong, ayo Pak. Sawerane ndi? Dari manis tambiai kula. Melok mamaku, melok bete. Sawera Bapak Supri. Ayo Pak, sawerane Pak. Yo. Lah, kuwi dadi kareti. Puas. Dikareti kok Yo. Ayo. Iki. Gari manis, goyang manis, tambiai kula. Wis yo wis, jong riko mikir sing kuno. Oh cak niman melo ae. Lah kok sing mburi sing disawer? Sing ngarep ora? Aku Dek. Tambiai kula. Ya sik aku sik. Usah sing nyanyi sik to. Liyane Keri. Lah Sing kok siaran mburi? dorong. Siaran gak usah. Sing siaran dorong. Angin tinggi tebakan. Kari manis, goyang manis, tambiai kula. Tambiai kula. Wis yo wis, aku dipikir apa kerasa. Aneh si tongkas. Ada lah. Loh, dari si tongkas si tongkas. Ya apa. Sik, jangan lupa tap-tap layar Putri Pratama ya, wes. Kari manis, goyang manis, tambiai kula. Tambiai kula. Wis yo wis, jangan riko mikir sing kuno. Kari manis Kari manis. goyang manis, tambiai kula. Tambiai Wis yo wis, aku dipikir apa kerasa. Oke, terima kasih. Matur sepaduhun teman-teman Bapak Supri Kali Semut beserta Janiton Kali Semut, Ibunda Binggi, Ibu Supri Kali Semut telah sudah tampil di pagelaran. Karena gendingnya kedua tuan rumah Pergunung Sarian mak kira turun kena. Putaran pertama kula aturaken teman-teman Bapak Supri Kali Semut, sumangga kami mohon untuk tampil di pagelaran Cak Niton Kali Semut. Atas permintaan kedua tuan rumah nyuwun didampingi pengundang utama bergabung terima tamu. Di antaranya ada Cak Nalirian Kali Semut, Mas Cinto Abandi Kali Semut, Kang Jarek Sutopo Kali Semut sebagai calon pada hari Minggu Kliwon di bulan Rasul Nagapayuk. Cak Yono S Kali Semut bergabung Bapak Kampung Sus Kali Semut, Cak Sultan Samsul Dapan, Cak Solikinaris Dawan Lor Sukodono. Semoga dimohon untuk mendampingi tuan rumah. Tinani seguni bagi pentas neng segelan. Bagian kecak di Pak Supri. Bapak Supri sesarengan Cak Niton Kali Semut sesarengan Cak Nalirian Mas Cinto Abandi Kang Jarek Sutopo Cak Yono S Mas Solikinaris Pak Kampung Mesut Cak Sultan Samsul Dadapan. Monggo